welcome back to my channel. Actually oro mane ani khorang sakalia because kichu background problem ni bagai awas biang jan sound phai to kam ni bagai kat khayang ani audio se 8 ma khai risiwo ke tin miawo jang video mani ajaga wo ani asu khorang phaya ni bagai ang edit khaima gicha mane distract hayang thangka am ni bagai ang kaham kai re shimali angke ang abono delete khaite sa upload khaina na kenke wan chuka ekbar upload se khaire kanke takte je khaitam dar kanke amni bagai inke tabo khe ang cake channel nai tongo cake cha bai ang nong bai kaisa kok share khaina tongo abo next month se sasine ang o month salia sana hani tongmani no but next month ta kisa better ngai inke after sasine inkai an sorry ke actually hamyangi tongo amni bagai se ang asuk video rok ri me daily tai plus view bakaya inke haifano ang try khainai nong no video rina ni bagai so norong nai tongdi finally chapai kha tabo ke badam milkshake nang inge te kaisa tongo abo ke tabuk nangya abo toni nai inge kaisa nang pai bai et pore khe tho ang nong no phuno gana an husband cook khaimani but face phunok mangalak bolachi jago kisa camera sai sibo mane camera onok jangna lasi jago inge haifano ang nong no je phunok man phunok ne bo mai mi somani bin mai mun to onek thogo inge an sori ba hamya blanke noko ke kering kam ni bago mai mi songna nai tongo so nong nang phunok gana tho hindi tabo kangkai rusun hasin khugui tongo tai mokwa potol helabi tongo mosla rok ready khaibe baja khaibe erpore bosongnai
bo mui sombai kya angke mui to musmun ka angke tabuk to off khai nai ke oro mui color angke to asuk shija gyam ni bagui light dress up la hor bla angke ani bagui biskang angke to onek naithok onek sathok tongwi tongkha so asukno hambai please video no like khai di share khai di subscribe khai di and asukno sana mo hambai